Ora se trata de detectar cáncer, típicamente patolognan tawa que muestran bajo un microscopio para ayudar a determinar un diagnóstico. At our institute, we've launched a digital pathology program, which allows us to convert that class slide into millions of pixels, which can be reviewed remotely by a second pathologist. Dr. Anil Parwani ha comentado que nada testa una tecnologia nobo que incluye inteligencia artificial, donde usa algoritmos para detectar y clasificar cáncer. When we are detecting cancer using glass slides under the microscope, we are limited to how many people can see it, how many people I can consult with. But once it's in a digital format, not only can an expert review it, but we can then apply artificial intelligence algorithms to detect cancer. Dr. Parwani explica que el algoritmo puede detectar algún tipo de maleza, como por ejemplo cáncer de próstata o cáncer de pecho. Y no solamente detectar el cáncer, pero también determinar cómo el cáncer está presente en la biopsia, como también por proveer información para ayudar con el prognosis de maleza. So we are in a very exciting time in diagnostic pathology because we have all these new tools available to us which can help oncologists, which can help cancer patients like never before. Fabiola Angela Hernandez, para Tecnologia.